Iran ram suai tulu bersuan tunaya norhoi hotna misang tam tak anthi ti vantlang sieta avai khatnan anim nge thu apuang chuak veta zirtopni athu seina ayatollah ali khamenei chuan misang tam tak tha an ni thu asoya hetian norhoi hottu te thina thlenga hian US chu mo phurtua apu zui zat bok USA Iranian Human Rights Activities News Agency HRANA soidanin buaina chuak hi tharum thona manga eplet an ni zela wangin mi sangthum le somko chu chiang takin an thito ti report an mu thu an soya activities portion khatte chun thizat thi hei a hian an tamjok dei ni na soini internet blackout awangin thu chiang tak chu hriat har sa hle to ni US President Donald Trump chuan tu Hnai khan Iran norhoi hotu te chu nuwar chunjom zel turin afuya security force ten anthat ani chuan US Sipai te chu Irana chun atir lu don thu asoibok ani Iran state media atangin Khamenei chuan Israel le US nena inzom na nei te chuan chiatna na satak an thlena mi sang engemazat an thi pha ani ati US president hian Iran namchunga thina chiatna le soi chiatna athlena wangin US chu Muslim sakhodana misual nia kan ngai ni ati economy chungchangah wanga December ni somni pariat sangni somni panga atanga norhoi hotran hi Iran ram suai tu luber ayatollah ro relna ti to phutna in achunjam ani Iran sorkar chuan he kong zo hi Iran mel maten an thlopa wangin buaina hi apunlun ani ti ina soi norhoi hottu te chu security force te chuan an lo changa an lo kaplum live video te chu BBC Persian le BBC verify te chuan an tarlan to ani heti la hian internet le inbiak pawna service reng kharvek ani towa zirtopni khan connectivity zongjong chu level pa ngai ain za apani velin a omreng ni in cyber monitor net blocks chuan atar lang ani tunhai erawh chuan buaina chhuak report atlem ta deuh hleka mase internet man khap alani awangin grounda mason na tur engma mu tur omlovani Iran simthlang lama sirasa meise pakhat chuan BBC Persian nena security force chuan thil omdan thunun tumin motorin anla petrol reng ti thu asoya mase apumpuya chuan thil omdan chu tlem chuna pa ngai leta ati zirtopnia thu asoina Khamenei chuan Iran chuan President Trump chu misola ngai ti asoya tunaya buaina chuak chungchangah US chu amo phurtu ber achan na chu ani thu asoibok social media po America tumber chu Iran eizo vek ani ti ina soi piep mai Trump hian supreme leader hi ala chang lo thunga BBC chuan White House atanga president thu chu siam hun anga kani US State Department chuan zirtopni khan Islamic Republic in American based be theina turkong adap mek nia report a hriat thu asoya Iran hian hetiang beina hi akalpui ani chuan force chak tak amachon angai donani ti asoi Iran khopui tiran chu President Trump chu chau boilo turin avolo kani US President chu Nimin Khan Irana in thana chu atop to ti thu hril ani thu asoya athu sohi US le UK ten gatara al adate airbase thoktu anti tlem nuwa asoi ani official te chuan BBC US athopui CBS nena Americanin athen ain nu dona chan chu afim khurwang ani thu asoini kan share cheu angin Iran chu tuna chuna boi tammi hle maya chuwang chuanin tuna an throi tu ayatollah ali Khamenei din huntur hi tuna chuan mitam takte ngai tuna lu tu ani meka Iran ram shoi tu sangber ayatollah Khamenei chuan tuna hian athuruk athupna lama le he buaina achona lama tual thina athlenna satawang hian chinchia tu anei nual to don ti chu achiang hleya tunchina chuan ama varanda ngei po chuan zalen takin akhosa thei to lo mai theini ti chu mite ngaihdan ani Irana norhoi hotu te tranpuinan US in enge ati le theidon ti soihona US President Trump chuan Qasem Soleimani le Abu Bakr al-Baghdadi te asoiria ama sazoki Middle East Iran Sipai strategies poimo ber ania
January ni thum sang ni somni khan Baghdad International Airport bula drone manga ka ani anu nungzok hi ISO tu ania ni somni sari October sang ni som pakwa khan ani hi President Thupek anga zon mu ani nuwa US Sipai ten Syria marlama abiruk na mun anlo chiltrumin suicide vase atipuaka amale afate panni anvain anin tilum vekani hetianga US in amidu te ada thathiam em awang hian tunhaya Venezuela President Nicolas Maduro rukbo ani chungchangah Caracas US Sipai ten commando angmaya hoisen taka an beidan chu acham zui vereng to nge yang le mase Iran shroi tu pai thlak hian Iran rama norhoi hot mek te hmalam hun atan enge angong anei don ti erawh achiang lo hlea Islamic Republican hmalam hun atan po ngong lian tham anei pha angem ti po hriat chian ani lo Ayatollah Khamenei hi athunei na huang chunga ta pai chu ani tak tak chuan thilkal dan tur chu adang dor mai theini tuna chuan President Trump hian adu thlan tur angai tu meka chuti ani chuan hei hian Supreme Leader le a sorkar hi khoya nge anu che don ti chu alaron lan tir nge yang ti chu mite ngaihdan ani kumsomriat paruka upa Ayatollah Khamenei hi Iran mi tamjok te huat ania kumtam tak chung chu ramchung le pon laman norhoi hotte chuan adin mun atanga pai thlak ani theinan anlo norfo to ni ramtan shroi turap thlak tak ania a sorkar hi khovel sorkar omtowa anmi le sa tidu dana sabir anni anti ansa ko Islam changchoya kumsum thum paruk chung lai alal chung hian American le khothlang lam dodalna policy chu azom chunjom zela chuti rual chuan adam kho chuana tan Russia le China ain ngat bur thung nuclear policy halfback akalpuya hei hian Russian noya international sanctions na ber pani na ani tira chuti line a nuclear program awang hian ram chu amma zung ain are theizual sawa harsatna an to na sat pha hle ani Middle East thunei na project tam tak anei na chuan hebial hi akang kai ta ani bermaya Israel ram ti chetura ami le sate afui porna hian Israel tenen indona athlinta ani tunhaya norhoi hotna hian Ayatollah Khamenei chuan security forces chu norhoi hotu te tilum turin green light apea Iran rama internet khar ani awangin tisen chuan na sataki kimchanga hriat chian a har sata hle mase a security forces chuan mi sang tam tak an that ngeya khopui chau ni lo thingtlang khuwa te po an that zela hei hian he norhoi hotna hi ana sajia chu atilang chiang hle ome Khamenei hi surgical strike emo commandorate emo manga nor chua ani chuan sorkar chung bera in thlak danglamna chu athleng nge yanga policy le ramin akal theina tur kong azo thei to don ani heti lai hian ama thlak thei tu tur chu tunge niang ti erawh chu ala chiang lo hlea buaina le dan bo siat na hian azui thei ani mase ani na taka chuan revolutionary gat hian chu mun ruak chu luakhatin sipai thuneina din antum mai thei ani sorkar mi le samithen khate chuan Ayatollah Khamenei chu equation atanga pai ani chuan anlompui theizo kani tin Yale University a lecturer le huat Iranian huat ziaktu Aras Azizi chuan soi tundin hmuna hian Iran rama rorel tu te zinga mi poimo tak tak te chuan sorkar danglam sorkar in thlak lai muturin anin pei to ani ati Khamenei hi tiboro Islamic Republica akor policy le akor institution chu tiboro ti in asoi ani tuna Iranian parliament speaker Mohammed Bagar Ghalibaf kumsomruk palimi hi revolutionary guard member ni in thunai na sang tak nei ania ani po hi sorkar thlopna konga a au Chhuak na sa hle mase Ayatollah Khamenei chuan aringam ngailo regime chunga mi te chuan ani chu beram vun chin ching nia azi dik tak thupa ache chu thei hun ngak tu sakai baknei kol takani ti in an ring hlel hle ani heti lai hian President Hassan Rouhani chu mitam takte ril ruwa alang ve meka tuna an shroi tu Ali Khamenei aboral ani chuan moderate Islamist le reformist tan candidate serious taka ain siam mai theini ti te chu an ngaihdan ani University of St. Andrews Institute of Iranian Studies founding director Ali Ansari chuan reformist mi tamjok erawh chuan athlen an ringlo ni in angai heti lai hian Iran le khopui tam taka kothlera mi pui nuar mek ten an au chu pui ming chu Iran sa hlui Crown Prince Reza Pahlavi fapa ming ania
ani hi kum somruk pangami ni in adam chung hun tamjok chu Washingtona ramdanga a to ani tu hnaya Iran ram chunga Reza Pahlavi hi alar so hlea mitam takte chuan sa hun lai abik takin kumsang khajakwa somsari chhokha an thlira Iran mite chu khati hun lai khan ram ho saber jingami anni hun lai ani chumai ba ka tun anga politics ten hi Iran rama chuan laklu alani ngai lovani heti lai erawh chuan Reza Pahlavi hi engtikong main inpum khatna siam tu alani ngai lova then khat chuan ram chung mi puite then dar tu ti in an soibok rampona Iran eptu pol te chu banar pakhat hnuaya anin pum khat theilo awangin ama chawa kal athlanga annam chu anunga a ti in an soi thinani tin ram chunga Iran mi ten an du em shroi tu pakhat chau ni ta se thunaina chang theilo din hmuna ading ti riat harsa lo tak ania Iran rama hian thunaina achanna tur ruahmanna siam turin organization base anei lovani mitam tak chuan tu hnaya norhoi hotlaya Iran ram chunga alarna maktak chu norhoi hotu tam takte chuan sorkar thunaina chu tu chun ani wanga ngai ani anti norhoi hotu te hian sorkar nena inzomna nei reng lo thil abikin khotlangram te nena inzomna thajok nei du na rilru an pumek ti te chu mitam takte ngaihdan ani Middle East and North Africa Program Director Dr. Sanam Vakil chuan Iran ram ro relna mimal kuta kum somnga don omto system atanga system thara kan thlak dang lam vek angai ni ati heti la hian ati ratanga sorkar humhim tura siam revolutionary ga te hian an leader du lo na lerin lo na lian tham alom lo nia hriatania heti la hian trama chungchang thu soikain president Trump chuan norhoi hotu te chu sorkar pai thlak tumin na sazo ka chuak turin hun ape thei ti chu chiang takin a soiboka norhoi hotu te chu an thunga ya dingreng turle sorkar building te chu ti chhachun jom zel turin a fui to ani ti thu te po asainon lea chumai baka president Trump chuan norhoi hotu te tanpuina tur chu tuna hian kalme kani ati ti thu asoibok